ndo livhuwa ye vhathetshelesa ndi Belrand News Channel na mafhungo ane vha khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikopele. Kha ngudo yo gandiswaho kha Journal ya Nature Climate Change, vhasedzulusi u bva Barcelona Super Computing Center vha ri tshanduko ya kilima i ḓo vhanga u gonya zwiwo zwa mililo ya ḓaka. Tsedzuluso yavho yo dzumbulula uri mililo ya ḓaka ina ṱhuṱhuwedzo kha vhubvisa gese. Vhasedzulusi vho shumisa mimodele ya kilima u vumba u gonya ha vhubvisa gese zwo vhangwa nga mililo ya ḓaka. Vhafumakadzi vhane vha shuma vhusiku vha khomboni ya u farwa nga vhulwadze ha asthma. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo ṱanganedzwaho u anḓadzwa kha Journal ya ERJ Open Research. Vhasedzulusi vho wana uri vhafumakadzi nga u angaredza vha na tshivhalo tshihulwane tsha u valelwa vhuongeloni na u lovha nga vhulwadze ha asthma musi vha tshi vhambedzwa na vhathu vha vhanna. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Manchester yo ḓisendeka nga data ya vhathu vhane vha shuma vhusiku na masiari vha zwigidi zwa maḓana mavhili fusumbe ina na maḓana maṱanu fu ina nthihi u bva kha ḽa UK. Vhahumbulelwa vha maḓana mavhili fusumbe ṱhanu vho farwa kha mafhelo a vhege kha fulo ḽa Operation Shanela fhano Limpopo. Vho farwa fhethu ho fhambanaho u bva nga ḽa ṱahe ḽa uno ṅwedzi u swika nga ḽa vhu-15 malugana u reila vho nwa halwa, u kandekanya mulayo wa dziṱhundu, u wanala vha na ndaka dzo tou tswiwaho, zwidzidzivhadzi na zwigidi zwi siho mulayoni zwi katelaho u vhulaha, vhufhura khathihi na zwiṅwe. Muambeli wa mapholisa fhano Limpopo, Colonel Vho Malisela Ledwaba vha ṱalutshedza. The Provincial Commissioner, Lieutenant General Thembi Hadebe, welcomed the recent success and further urged the 5 district commissioners to continue collaborating with the relevant stakeholders to ensure that the province is safe from all forms of criminality. Vha ofisi ya President vho ṱalutshedza zwidodombedzwa malugana na tshelede ine ya ḓo shumisiwa u fara therisano dza lushaka. Zwi khou ḓa nga murahu musi vha komiti ine ya khou lugisela idzo therisano vho anganyela uri mushumo u nga ṱoḓa tshelede ya henefha kha miḽioni dza maḓana maṱanu na mavhili, zwine zwa khou sia hu na u vhilahela u bva kha madzangano a vhashumi, mahoro a polotiki na madzangano a zwitshavha. Therisano dzi ḓo thoma nga dzulo ḽa lushaka nga ḓuvha ḽa vhu-15 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule, hune u bva afho ha ḓo tevhela u ṋewa tshifhinga vhadzulapo tsha u ṱahisa mihumbulo yavho. Therisano ndi dza u amba nga khaedu dzine shango ḽa khou ṱangana nadzo. Muambeli wa President Vho Vincent Magwenya vha ṱalutshedza. All we have is what has been communicated as a proposal that the foundations have put forward. Now, the foundations are not going to be the fiscal custodian. Akho guma ngorali mafhungo pano kha Belrand News Channel mathinare vha tshi tamo bvela phanḓa na uri tevhelela vha ri wana kha Spotify, YouTube, TikTok, Twitter khathihi na kha nomboro i tevhelaho ine ya vha ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela na o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.